Samoa tulai masisi alafua do palelea. Samoa tulai masisi alafua do palelea. Ma'ai ina petu olo uangiai e whaai longa lea o Yesu na maliu e mo Samoa o i Samoa e umau na upule ua wha avavau aua e te pepe o le atua le tapawai o lo tasa o lo tonga Samoa tulai mawani ai ia lafua lo palelea. Humble beginnings.
Se fai mai e dole tamale I lana tu o lana savau malana Tautai ia le fatua o ia lo fai so se tangata ia aua ne tan ia la faalo ala ile suma lio ne langa le ni ma ia mana tu ia fa mo le tu e o mata tu te fai awa pe te le tu fo I mai ia lo fa no la lo ia aua ne ngala o oi o le Samoa moni Talo I le tua a o mātou o iai le nei tu la le Afiafi
mātou wa ia le mou mali atu le malamalama. Le atua le tamā le alo ma le nganga pa ia, vi ia oe whaafitai tele lo wanga le lei, o lau fuai, ai maise o lau pui puinga e pei ona mātou o iai. Le atua le lanu loa lofa wa o loa lofa, e tere ngese lo toa sa e tele vave lo wanga le lei. Whamangalo mai I mātou, e vai I o mātou tangata, I se I mātou, ai mātou te o atu pea I le sātau o whai lea maala mātou te o tutuli maifo, awa le tamā mai e whamanga. Na mātou po kalame le nei tūlā le Afiafi, o le asa mātou whaasoa, ia whaapea na mātou whaasoa e ala mai I lawa whio. O lawa ni whaia o mātou loto, ma maua I mātou le nganga ina ia mātou whaatupla I ai, a ia mātou maua le nganga ina ia maua ai le toa while mo, e mafutanga ma lawa whio. Whatasi mai lawa whio, ia I umale manuia la mātou whaasoa ma le mātou po kalami, I lo lawa suafa Yesu. Amen. Le vi inga ta to Faafofoga mai ai ta peseina lea e whakasa mai le loi mata o apaula ia le lua afe se fulu malfitu whai mai whaafetai I le atua ia o lewa tātou whaatea le atua le whaasifo le nei tūlā tātou te ave ai pele mua ia te ia onona alofa malona ngalelei ia le nei wa tātou toe wheloa iai I le nei tūlā le Afiafi. Ia mātou te whātalo whātu fōi. I le paia ma le lasi o si o tātou atunu e a fua mai maunga te tele se ia pa ia maunga ut. Le ngata I leo le au whaitaulanga a le atua lo lātou taua suina le wai o le ola. Ia whapena o na taulu pea ia awa se finangalo ia awa le ia Samoa mo nei mātai au. Le ngata fwoi lea ia oe o Faafofoga mai I tu e whaole nei lalulangi ia ai maise o le nei tu lao le Afiafi. Me le mātou te whātalo whātu ai, ve ai le o leo e whai mafonga tau moli o le whātonu, ia le sunga ia tula e pa whaafitai li o sua, ia o whai lawa lea ia mātou insinia I Afiafi whai so. Lau por kalame nei a si Fofoga o le tai au fo radio Samoa mai Long Beach, California nei. Ia manatu, ia se taimi, ia o na o tau sila mai lea, ia se tasi fo I o tamā, Fetalaiga ia Fonoia, ia o la whapea na ma whaasoa fo se taimi, ia ua fo inisi o mata upu e pei o na iai, ia mea lea Samoai, ia. Tātou por kalame Masina I Afiafi whaiso o aso lulu uma. E la atu lea tautua le si Fofoga o le tai au fōu. Radio mai Long Beach, California nei. Ia ai maise o lana au nanga Tautai ia inga luenga I Tiute ma Faiva. Whātalo whaatu inisi ua tātou mafuta le nei tūlā le Afiafi. E o iese a tupua ia mai le peis a le malo I peo hapa I Hawaii, tālofa. Ia ai mai se foi o Agnes a Talailuma a Sione, ia mai au Kilani New Zealand, ia ai mai se foi o Maria
le sina tawani ia mai Sydney tawae mai Sydney Ausitalia talofa lava ia mele ia pese la lea tātou te tu mai o tu au tu atu mātou lima mātou whapene atu ai talofa Samoa si whonga le tai au fo radio Samoa mai lang piti California nei malana wonanga Tautai ia inga luenga o Tiute ma Faiva Samoa Ia, o le pese le nā whai mai Samoa, mai le United Band. Le tatala atuai e le tātou mawhitanga le neitu la le Afiafi. Ia, a wā fwoi sau Faafofoga o lau silsila. Ia, whātalo whātu fwoi nisi o leo o mawhuta mai. Ia i o le paleo, ia mawhuta mai Wellingtone a te roa. Mai se fwoi o te visa Ioane, Viewa, ia mai Las Vegas. Alofa, ia mai se fwoi o Ana, Taulfulu. Ia mai se foi o
CJ Candidate. Ia, me se foi se mitone ia mfa Sofia vaenga. Ia, talofa lava. Ia manatu e le o tuua lava ia le whaamai, COVID. Pei au no tau silafia ia o lea lava o lo alua. Wa whānei tau sanga po o lima ia o lea lava tātou te whetau ia mal COVID. Ia e tau mō watu, ia tātou te whaalongo atu fōi wa toe o mai. Ia le ngata fōi lea ia o le nei lava vai tau ina ia tātou maua pēr lea nganga ina ia o tau silafia. Usi tai ia ma tātou wa le fō alu atu misela. Ia le fōi ia le sifulu le tau flupi ina i Samoa. Ia pei ona o le rewa tātou wa aia nei, o le matua tele al whaamai. Me le watuai le nganga si o tātou watunu. Tau tua nā lapta inga mai le maota ngase ia po ina fo le ofisa o whale mai. Ia se o fua malolo ina ta tau au na tātou usta ia. Ioi, a whai o lo alu pel COVID ia, na o talipun lava pe o le mask. Ia mai se fo whawhano lima, ia ma le vā lava matangata. Ia mai se lava o le malu puipuia, awa le sa lufu liva, whai mai leo tolu tasi si o tātou atunu. Ia ai o lo alu pea, i wha pea fo isi o tātou motu tua oi a Amerika Samoa, ia leo mai tau atu o tele i lātou walawe vea, ai mai se nai whanau, o fo i tangata matua ile misela o lo alu. Ia mai se le fulu o lo alu fo i Samoa sifo, ia tau tuana o le tata longo atua lava ina i au tau usta ia mau tau mulmultai i lapta inga, ia e pei ona iai le ofisa soifua malolo ina, na lava e tau e longo atu pea, le ngata i lunga upenga te whailangi, ia mai se fui lava i nuu Afioga malalafanga, o lo alu pela la tui le nei vai tau. Ia ai manatu. Ia ona o lo alu fo i malivala au i o le soifua ma lo sio tātou wola. Ia na o le atua lava, e pule lava ia. Na lava pe ona tātou mai tauina fo i le nei vai aso. Ia masalo po atai au. Ia o Amerika nei aso tofi. Ia a o whai ungo le nei vai aso. Ia whapea ona tuina ifo ai le ele. Ia se tasi fo i au auna. Ia po se tasi fo i o tai o le kalesia ka koliko i Samoa. Puleanga Samoa pango. Ia le Afioga le aki e pitopo. Le Afioga ia Tailinga lui. Ia pe ona iai ia la tau Faafofoga fo iai i sauninga le neiva yaso mātango fie. Ia ai mai se foi o nisi o iai le vala au o le atua. I te tonu Afioga malalafanga. Ia mai se foi o nisi iai mai tu mau o le tino. Ia mai se foi o whaalawe le maalofia. Ia te tonu ale anganga ia. Na o le atua lava tātou te sulu whai iai. O ia e maua ai le mapu. Ia mai se foi le whaamawhanwhananga. Le melea pe ia upu ua maali liutoa, ua umauai ia upenga o le taua. Amu ia e whaanoa, au wa e whaamawhanwhanaina i lātou. Ia o le pese la lea, mai si Fofoga o le tai au fo radio Samoa, mai Long Beach, California nei. A lātou i lana au aunanga Tautai ia, inga luenga i Tiute ma Faiva. Whaamaise ai, maua lea nganga o whaamawhanwhananga i ainga. Ia, o le pese lea mai ia Dan Pelite, whai mai, heaven sound sweeter all the time.
mātou pāle. Iwi ia tu mā whaale le sili ese. Ole lani e mata kofie I taimi umalawa. Ele toi tani e toi maliki o loi mata. Awa ole no foali ole alofa. Ole lani e mata kofie I taimi umalawa. Again, when I'm weary from the struggle of it all, so I listen, how I listen for its call. Sounding sweeter all the time. Seems like lately it always on my mind. Someday ele faz o fio amara just pele de yola pecha oro ya I tato fa moi le ora I mama e ala ya Yesu Cristo fai mai so se ele tolo mata uma tato mata e a tato felo a gelan male la lang fo sa dia mo tato fa maoni le tu ole lani e mata o fie te iwa ole lani e mata o fie I te iwa lava. Ele toe tani, e toe malini, oni roi mata. Awa, ole no foali, ole alofa. Ole lani, e mata gofie I taimi umalawa. Heaven sounding sweeter all the time. Heaven sounding
Sili lava le puipuia e lo tong fitia. Le au ona le ie ma le wha maoni o lo whale maia i le fia o lo ali. Ia le pesele na, ia mau aise nganga o wha maisenga, ia o wha maa whananga fui. Ia o fitia pia ia a inga fui, ia o pōngsa ona o le wala au le atua. Ia ile mwhai lava o na wha ngaluina. Nai e foi o lo whata o tulia o ta maa matina se e o lava i whanau i maota ngase he o atua i ai le asi e singa tātou porkalame nei i aso lulu taitasi fia asia pea e au ngā foi se pese whai lea maala e te o manga ai mai maftianga o le tino ia e mwhai foi ona e ta talo ai e maole i le atua e ai se taimi e toi mau ai ia le anganga e tue whaafo i ai le malos, me lea i maota ngase umo o si o tātou watunu, ia e mai se fwoi o le nei atunu, ma le nei lau langi atua, manatua le nei taimi, o atu i ai se pesenga fwoi, ia nei a whapena, ia e mai se lava o si o tātou watunu o Samoa, whatalo whatu i nisi wa tātou whatasi nei tula, e a wharosa, muli au maseli i mai Brookfield, a Melbourne i au se talia ia mai se foi lua tapu a Bradford ia nisi o la tau foi e masani ai i nei foi au onanga ia o paanga masani lava ale si Fofoga o le tai au fo radio Samoa mai i Long Beach California nei ia o le pese la lea ia mai se o la tau o iai fale pui ia o ngā ia le sasa au ngā ia sala fale malo li tua mai le leanga ai le sa tau o le whaolatanga ia e o nanga Tautai ai i ngā luenga i Tiute ma Faiva fai mai le pese fia lo uloto mai a ten pelite fai lea muta iala ma wai se malolonga ia o se whananga fui ia wa e o ia ai o pupuanga tia ia ai mai se foi o fale pui ia whaatalo whatu ia la wama maungautenga ia malo se fua ia te foi tu fini ia mai se lato ina siero ia si mai la fafonga ia le pese lalea sai mai fia o loto
whātunga lawa nā e mwhai ei o na o atu I mauta ngase ia tātou tālu sia le lofa ma le anga le lei o le atua ma o soutou soifua ia e mai se lava ia toi whaafo I loutou malosi whaafuina. Hata alofa atu ia Chan Sangato ia mai ia Alaska ia le whaatasi mai ia e mai se fui o nisi o I lātou ia pei ona iai le nei tū la le Afiafi. Ia e manatu o leo le a tātou whaase e loa ia e mai se o tātou tala whaapisinisi ia mai a lea ia ona tātou mai tauina la ia lea ia se o tātou whaafonga I tātou tala mai Samoa. A mai a tātou tala mai Samoa ia ma tātou whaasalonga whaapisinisi ia ona wawai la ia leo tātou foe ia ona whaapea lea ia lea ia ona whaatasi mai o le tātou malo ia le Fetalaiga ia Fonoia ia e mwhai ona tātou whaasoa ai I tūlanga I pei ona iai le nei tūla le Afiafi. Ia usi maia tātou niusia mai Samoa le nei tūla ia mai le whaltua ia po le Afioga foi ia leilua Amisene Danielu. Usi maia lau whaafo. Tala whalamau se mai whaafonga ia ua tamua mai Samoa I le nei fo I tūla. O le tala ma le mtanga aluenga o le soifua maloloina, le whaamtalanga aloa ia whaalawa I tele, o le aso tolu o melua o lua tolu. Ua whaamamafa ai le mtanga aluenga o le soifua maloloina, le saonga le mua tuipuipui ma le polkalame o tuipuipui o le whanaua o su eina, le mafua anga o le umai o le soifua, o se alo e se fulu Faawa yaso le matua. O lo whaatino ina nei su e ngal mtanga aluenga o le soifua maloloina I le umai, o le soifua o se alo e sulfava ia sole matua le asto nai, a salua iwa o aperila lua o lua tolu. Wa abatu ai le wha amawhana mfananga, ale mtanga aluenga, ai maise le wha amaisenga, ile pa ia o le ainga, o wha asino ia ile nei alo. O lo o iai lava le ta iala le soifua malolo ina ia mata I tu so e sue ma wha amanino ma li poti ni wha alavelave wha pe tupu, pe a whai a afiai, le wha atino ino tui pui pui, ai maise, sa whai le tui pui pui o le alo, I le tae au le aso lava lea, o le neita iala e au fiai, so e suenga e wha atino le komiti wha apitoa al mtanga luenga le soifua malolo ina, ma le so e suenga au ili whafo atu, e wha atino le wha alapo ptonga le soifua malolo ina, o so e suenga au ili o le lalolangi, le WHO, wha atasi, ma le wha alapo ptonga le UNICEF, mai ua amata o na wha ngā solo I le taiminei. O nei so e suenga mua, na whaatino e sui ofisa sini o le mtanga luenga le soifua maloloina mo le silafia mua. Na whaatino ina le tuipuipui e te tau na whai mo le alo le sifulwha mai aso e tusai ma le tusi po pepa tui o tamaiti le ofisa mtotua po o le ono I tula talo na maea o na whai le tuipuipui lea ai whaanatinati mai le alo le whalemai le au aunanga o whaalavelave whaafua se I mtotua o tinga ina tele. E ui na vave na tali atu le au whaingaruenga ina ua tau nuu le whalemai ma sa whaatino ina le au aunanga fsosoani le fatu ma mama ai na umalava lona soifua. Lona lua, ele aini a afianga po ni aunga na alia e mulimuli ina ua mae atu I puipui uma o isi tamaite au fiai ma le uso maasanga o le alo ua uma le soifua sa whaatino whaatasi tui puipui le aso. O alo ma whanau nei, na whaatino fo I o lato tui puipui o le sfulfava yaso le matutua, e tu sai ma le tusi pepa tui o tamaiti. O lo o whaawau na mata I tūrelei a inga o alo ma whanau uma, na whaatino tui puipui. Lona tolu, o whaamaunia sa mulmulta ia uma, e tausi soifua whaamawina, na whaatino ina tui puipui o alo ma whanau ta iala, whaasoifua maloloina, e au fia ile whaatino ina o le tui, wa aia le leo le tui puipui, ma waenga e tatau o na teu maluai. E tātou te tau whailangona whaatasi le maliu o le alo, ai peitai, o le nei whaalablawe o le awea ma papolenga I le atunu. O lo ngā lulue mtanga luenga le suso eina, o le mta upu ma o whaawau, le mata I tū le lei ma ato ato o le whaatino ina tui puipui. O alo ma whanau o lo teu malu tui puipui, a o ina o tausi soifua uma, o lo whaia le au aunanga, ma le tuli loa, o le whaatinonga mo le polkalame o tui puipui, a wā lava le puipui a malasaunga le mu mai, I le ono toe o I le whaalavelave, e peo na mali liwaini se walo e to alua, I le lua fes fulvalu.
e whaelo atu fo i le mamalu le tunu ualata i le tolu salau 5 afe tui pui pui o le COVID-19 mai se lia le 5 salau afe isi tui pui pui na whaatinoina talu mai tausanga e lua afe sfuluiva i Samoa mai o loo saunga le mu. O loo whaamaonia maaloa ia le whaalapo putonga le soifua malolo ina laulangi le WHO fo i le au ngāma le saunga le mu tui pui pui ma ua loa tausanga o whaatino ma whao ngā i tonu o atunu o le laulangi o tui pui pui e tu saai ma taiala ale whaalapo putonga le soifua malolo ina laulangi e tele tausanga na su e mau ili ailu na saunga le mu ma le au ngā ona whaato ahalo ia lea o lona whao ngā ina ma ua whaamaonia i le pui pui ngo le mau wha mai ese. A o wha awawa i pēa su e ngalmtanga luenga le soifua malolo ina e tatalo atu i le atu nuu ina ia wha awawa le au mai o alo ma whanau whai o lato tui pui pui e tu sai ma le tu spepa tui i o nā so wha atulanga ina. Munisi wha amtalanga o mta upule nei ia wha afsota i tangaloa Dr. Robert Thompson po te wila pati mo wha amtalanga wha alawa i tele o le nei mta upu. O pesepesenga matala wha Samoa e wha matala i le talaanga ma le soifuanga o le kalesia so fitu. Talu mai le tausanga i afe valu se la wono tolu. O sa ma wha afiafianga umaia e au fia i tonu le porkalame o le fonotele le kalesia o lo ousu ia nei. Ma le wha manatu ino le se lau lusu tolu tausanga. Talu na wha avae i tonu o Samoa. E peo na mai tawinai le mata ina fo i o pese wha aleanga nuu a le sone o wha asale le anga mai savai. Leana te talai pese pesenga i le aso ananafi ma le tala anga o le kalesia sa whaatino lea e le autala vauma i anoa maa. Sauno le Peresetene o le kalesia au le sunga ya sione au sangi. O nei pese matala o lo wha matala mai e iso i fua o au nā le atua na mali liu wha amaturo ona o le tau mawhainga i a ea le kalesia se iau o mai i tai o lo tula i mai le taiminei. O le so le a pese ai le isi sone mai savai i le i tuotane ma tala wha Samoa le sone mai faleata i le motu nei upolu. O ia wha fianga e whaia i le lua i le misiona le kalesia i lalovaya. O i fo i o lo api ai ma wha mautu ai e kalesia umolo o usufono mai i le motele i savai. O lo tali api ai a inga loto le kalesia i lalovaya mo au lotu mai le motele ai o au lotu i nei upolu o lo tau sa vali vanga na ai tai o kalesia o lo api tasi le lotoa. E ono wa sol fontanga e silia i le tolu a feto tino o le kalesia o lo whaatasi ai nei. E tātou tala wha au o se taimi ma wa mai le taunu unga o le fuanga ma le whaatautainga a ta mai tai o se taunu unga o le whaangutanga whaalawao malo o le asolo na tolu o le sekfa lua olua tolu ana nafi o lo whaanga solo nei sami o Samoa talu mai le asonga fua peitai. O lo lipo tia le pulenga, le mata ina o le tau mawhainga le li Tautai pitu siliona lai titi lava o lo filo ai o Michael Sakoti Levi. E le fau le whangota i le atali i lea masanga wha o Sofia ai, lona fia i le tālonga awa o le Faiva fo i lea, a ona tua ana ia mo le mawina. O le isi le awala mo ia e mawailo na so tanga i ona tua a, ma fisoso ani ai fo i le puipuinga o sami malangata i fale mo tūpulanga whai mai o Samoa le lumanai. I lana Faatalanoaga e pe ona lipotia o le taimi sili o na manaia ia te o le talonga lea pe a o ina ai sei a mawhalo le ofe. O le lua Masina taluaina mawaila na yellowfin e 5 kilo kalama le mamafa e a toa lava le itu lama le afo o tā wivi ma le toso ina mai o le ia ilunga. Mai o leisi fo ile na wha o Sofia o lona fia le talonga wha le wa malo o whaia nei ma awa atu iai. Olo o whaatali le whai unga le whaamsino sili Justice Perese le mata auputau whaamsino ngā whaipule to alua o le HRPP o lo whaasala le sungasa ilele malia le ngaoi ma le ala le pule rimoni Afiafi o finau mai ai e soli tu la fono le whai unga le palemene wale mawaini o la tutongi. I lungo le talamua o li ipotia le finau ale loia whaipule. King's Counsel Justice Rodney Harrison o whapea mai ai so se whaipule lava o lana ia tatau o le mauolo na tongi tusa lava pe whaasala. Ma whapea ai o le whai unga e tau fia o la tongi sa fua i lunga o le vaenga o le tulafono tu mau le standing orders. Ai sa tatau le palemene o na tangai i le vaenga o le tulafono whaavae o se isi wha mau ngai fua i aila na whai unga. O le vaenga tolu pui tolu le tulafono pui a sfuli mau ta uai o to tongi matupe maua mo whaipule tongi
ona ua vea ai mawhaipule, sa ia o lava ina umalona tōwhinga. O le tulafono tu mau se lava fitu pui pui lima, e le totongi ai pe awhai o loo whaasala. Ai o le whianga iai o le tulafono whaavae ma le tulafono tu mau o le palmene, o loo whinau mai ai whaipule, i le whaapito tasi o le wa ai al palmene le tulafono tu mau, ai sa tauna whaalau tele atu, i le tulafono whaavae. Ma whesilingi ai, le ai a le tulafono tu mau o le maota le tulafono whaavae o Samoa. Ai mana tule lo yo tulai mo le fonga fetalai o le mota, le fionga Taulapapa Brenda Heather Latu o le tau fia o tutongi o le vaenga le whaasalanga. O le mta upu lea na Fofogaina i lumwa o le fionga le whaamson sili Justice Peresetene nei. O le si foi le nātangi atu le epa malala le pule whaasanga i le whaai unga le palemene. O le whinaunga lea ua iei nei e whaam ta upu atu ua iai le se o le whaai unga le palemene. E pe o le whiutana inga i le vao le pulenga le whaamsinonga ma mata upu tau le palemene. Lona lua tūlanga le whaamsinonga ua uma o na whaiala na whaai unga tuila epa whaasanga i le whonga fetalai lua o lua. Tolu, o le whaai unga whaasoli tulafono i lungo tua inga o le whaalemi ngā o le whaamsinonga na whaamao nia e manatu lei tūtal sanga e le iaini whaavae whaatulafono na fua iai le nā whaai unga le whaatuatuaina. O lo whina mai fo i o le whaasalanga lua tau sanga e soli tulafono a wā sa fua i lunga o le molianga o le lemi ngau i le whaamsinonga. E tali tonu le toolua lea e soli tulafono. Mai o lo whaatali ai nei le whai unga a le whaamasino sili. O watamua nā mai a pia le nei tula ai Manuia taulumanga le nei fo yaso. Ia o nāu o tō whaafonga inisi fo i o me o tutupu. Ia o tutupu. Ia ma o le atutupu isi o tātou atunu. Ia mai tala nā mai Samoa sa unia e le faltua ia po le Afioga fo ia le lua a mesene tanielu. E sau se taimi ia o na o la ia le iai o se tātou whaamtalanga ia au le taimi nei ia o lea o le a pai atua tātou whaasalonga whaapisnisi ia o na mawai lea tātou foi ia o tātou whaatalo whaatu le le tātou mālo whaalwangia ia po se tasi foi o tamā ia awa foi le nei tu la e ala atu le tātou po kalame. O le OCI Polynesian Store iwa fitu lua tasi Garden Grove Boulevard, Carlway and Garden Grove Street. Ia e tatala mai le aso lua e tau le aso tonai. Ia e mauai i aso se mea ai tau mafa. Hot food i aso tonai. Na o aso tonai lava. E whaia e bake fo i latou ia mo meo o mea tau mafa. Ia e mwhai ona e whailau ko le pre-order ai au bake food. Telefoni fitu tasi wha, 5 tasi, 5 o iwa lua. E iai le vaangaleta o le starfish, o le typical platform. Ia e watu it gives instant cash back on your shopping at almost 500 shops that you are already shopping at Amazon, Walmart, Home Depot, Air, PNP, Chevron. Ia ai mai se foi o valele, ia le Tautai airline, ia manisi lava, ma le tele lava, ia o lea foi vaenga, ia tasi le ia o alanga tupe le nei vai tau, ia mwhai foi ona e whaafsotai, ia o masalo le ese telefoni e mauai, ia o le telefoni lea le tina ia soli, o le 5 ono lua, tolu fitu o ono lua, whaafsotai soli ia pia e fia awai i lea foi vaenga e tau o le starfish, ia. Ia i le whale taua o le Paradise Supermarket and Store. Ia tasi leo whale o loa te le o lo iai nei i tutonu, e whaatawai o loa Samoa, ia ma mea tau 5. Tatala mai le asunga fua se ia pa ia le asu whawaile. Ia o le telefoni, fitu tasi wha, 5 tolu, 5 fitu o, ia pesili mo le tamaitai pule po le Afioga ia le atuiva, wa o li Cristo aso au. O le address o le tolu, tasi, West Lincoln Avenue, Anaheim, California, iwa lua walu o tasi. E iai foi ana fale ka o le Crystal Room and Port, o ia fale mwhai ai o na nofo ai e 5 po ono fale o le faltua ia le atuiva wa o li Cristo aso au.
ia empai ona nofai e po ta ua senior citizen ia po tangata fo I ua lita e mai ia empai foi ona psoaswani atu I o fia maua se nofoanga mo le nei taimi foi le mau ai ia empai ona e whaasotai pe te nofo ai foi I le telefoni lea e wala au iai fitu tasi wha 553 valu 5 fitu o ia fesili mo le Faltua le Afioga ia le atu iwa wao li I Kristo aso au e psoaswani tele mo oe ia awale nei vai tau e iai le faltavale le tau o le performance a auto sale ia le faltavale lea ia e tele o faltavale nei e van meka o credit sa al paulo le faltavale o le iai nei se ngau al wakwa iai sina o pay slip foi le e lo ai so tongi psoaswani tele la tama ia a paual me iai se meo o iai sau income ia po sau tupe maua a e la tuatusi tasi 5 fa o E Whitner Boulevard, Whitner, California, iwa o ono o tasi. E fesili mo le ali I pule ia ike po aiki manda, ia po le ali le ta o church, ia leona swafa, ia po siosi, ia o telefoni 512 o la telefoni feaweai, iwa o iwa, ono tolu lua, ono 5 ono tasi, fesoa soani tele nei falta vale, ia awa ia se ta vale fo ia mana mia ia ile fangule ta o le Asia le lava longo atu pea o le Asia ia e ai malanga chao le ta o le Venus 28 ia o le Asia e tau mafa wa ia le toi ola musele ia mai se sao solo tino ia ai mai se foi o le Asia le milia ia tua I Faafofoga'aga e sele matango fia faafesotai ia le fatua ia soli ulale sua 5 ono lua tolu fitu o ono lua pea fia malama I le nei foi vai o le Asia ma le Venus 28 ia o le tatu life insurance ia o langa product IUL Index Universal Life ia e whaanga e ia na living benefits ia e whaanga o e soifua pea ia e foi al tamale pe se cash value ia a tupus whao lave a lai lave tutongi ma whai na soani ia te oe mo wha lave whaafua sei ia mai se foi soani ia I la tau wali taia o le anga ia ma le lei o le nei insua ia na I nei lava I Amerika o lo whaatau ina ai fasili mo le sunga ia watami fatilua iwa fitu tasi tolu o tolu fa fitu tolu lua pol faltua ia sewi fatilua 5 o tolu lua valu fa ono fa iwa mo nisi famtalanga ina ia e malamalama e pesoa soan tele la ua ia mol fa malamalama ina o nei insua ia matu atu se tau ngofia ia te oe ia pe afa pe e maea ona fa atumu au pepa ia o le sia tātou wāanga lea e ta o le viti sign ia o le faltua po te maita ia viwa sua lalo ulu I nai North Dakota. E iai o le emaili vitisign21@gmail.com South Bay, Long Beach, Orange Country area. Telefoni 5 tolu walu fitu 5 fitu. O lātou ngā luenga ia o mo meo ata whai on tue whaaleleia I mpai o na atau a inga ia po so se ata lava mpai o na ave ia I lātou pēnā o na tue whaamatanga o fiina e iai foi pine I pine ia mo meo aso maliu so se tue ngā pine lava mawhai o na lātou au o na ai whaatino ia ngā ruenga mo oe ai pēna ste tele pēna aso whanau pēna aso maliu ia so se koe ngā pēna slawa mawhai o na au o na ai foi lātou te ngau sia ia ma moli atu iai le aniats, ia tamai e luai tu, o lea foi pine, ia a e whaasiotai, telefoni na 5 tolu walu fitu 5 walu fitu, e mawhai o kiliwa atu, meli atu, ia pe momoli atu fo I lau maota, whaasiotai, ia tamai tai o viwa sua lalo ulu, mo se tau ngofie, e lunga le YouTube, o la fo e lunga le Facebook, ia nisi o whaasalaunga, o le nei fo I au nanga. IPS Tiute ia latou ofisa e Isana ana telefoni valu fitu lua o tolu whao no tasiva
lo whengai la tau man konseti tele ina Coachella ia mai se fui CTC ia mai se fui o nisi o motu unga ta vale ia mai se fui o le tele lava o le nei fui au na ale nei skula ti e whai pe o na iai o latu ofisa o LA o le Lipule Pete Nonu Las Vegas o le Lipule San San Francisco le Lipule filling out o te ia ma Florida o William o lo whai nei anga tau ngā luenga i Las Vegas, LA, ia ai whaapea fo i a Florida ma Miami. Ia alo i ai fo la tau ngā luenga o lo sauni mai mo kanata. Ia me lea, ia vili i telefoni pea o e fia maua se ngā luenga valu fitu lua o tolu wha uno tasiva fisoa soani tele mo oe la ua ia o le sunga ia David sai ia ma le lio mo tai Masina la ua ia o na ina fo le nei au nanga o lo ilunga fo le Facebook ia ma le YouTube nisi o la tu whasa launga ia o le tasi leo maanga ia pe o na iai o le etena fo pinko iwa lua o South Decatur Boulevard Las Vegas Nevada valu i batasi o fitu ai alui ai malanga i Las Vegas Afiafi i le pinko lea ale kalesia e nai e tena fo o latu pai in e whapek e tele latu whailonga le lei e ai fui latu pool tab e mai lea selau e Taulapapa selau i Faiva e ai fui latu double action e lua afi le pei ai tolu selau le regular games o aso e whai eia nei a pinko o le aso ngafua ma le aso tofi. E a mata i le lima o tatala ia ai rafo le ono a mata le lato pinko. E ei le lato snack pa ia ai furi lava le pakanga ia e mwhai o nei whaafsio tai pe ai fia mamalama i le pinko manager li leo te Rome. Fitu lua lima lua o tolu walu o lima o i Las Vegas. Ia o se tasi leo vaanga mai Samoa tato fia family lodge o le lato ofisa i nai vaimoso ia o lo iai a nisi o au nanga ia e me se lava o le telefoni tolu o tasi le mopili fitu o valu ono po le ono valu lima fitu o valu ono emaili fia lodge @gmail.com ia lato Facebook page fia lodge ia o le lato maanga le tau i nai le address le tolu tasi Nelson Road vaimoso apia ia pia Western Samoa ia o le ata le napi o tau tangai mai ai ia o le nanga na se tasi fo i o whanetali malo e tu lata lava i nā ia pia vaimoso. Whanga mulmuli o le Lucia Construction pe a Afiafi so maota ma drafting o le latu email sia ripley@icloud.com iwa yusu ia le latu sport fishing o lo tau whainei ia fisili mo le sunga ia Edward Ripley ia por telefoni lea ono valu lima fitu ono tasi fitu tolu o ono o mo nisi whamtalanga. Ia ona ia tātou whaatalaunga ia whaapisinisi e pe ona watu le neitu la ia ala vavaya tātou foe ia o le pese lea ia whaapitoa lava le nei pese ona iai le talitonunga ia o nisi foe o le kālesia e o le malanga foe le usu ngā fono ia o lo whaamnatuina le aso tina e le nei vai aso ia o le aso vai aso lea pe pa u iai le aso tina me lea ia o ilato umo nai tina o le amalanga ia ua foe le usu ngā fono ia Manuia tele le aso sa o tina ia si mai lau whaafonga le pese la lea pai mai sila ia i tina mai a Ivona le aua nai Lamson ia o le pese lea si fofonga le tai au fou Radio Samoa mai lang piti California nei malana o nanga Tautai ia ngā luenga i Tiute ma Faiva. Manuia tele le aso o tina. Lola
Ia, o le pese le nā, ia mo na yaso tina, ia pe o na awatu le nei tula, ia manuia tele o tō yaso tina, ia awa fo i al tātou po kalame masani ai. Ia, ona o le nei tula, ia pe o na watu le teimi wasola, ia ma le teimi fo i nā matalia ai, ia o le ua mawhatasi atu, ia ma le Fetalaiga, ia Fonoia, Frank Peters, ia se tasi fo i o tamā fo i ia wala uloa fo i lona soifua tautua, ia au ia fo i o le sui Peresetene, a le atoa Samoa, USA, pei ona iai le nei tula, ia le mea lea, ia, o tuia lau Fetalaiga Fonoia, ia te fo i whaatalofa i sio tātou atunu, ia ona e leo le tā fuakalame pei ona iai le nei tula, ma le anganga whaatalofa atu i lau Fetalaiga. Ia, mua o whaatalofa atu, ma i pa ia o Samoa, mai saua sa ia, pa ia angalenga whaataloa at foi, i tupu matamari, a mai sa au whainga ringa tofia le tua, o te whaatai foi, pe mori le whaatai whaapitoa, i le siufonga, o tai o fou, Radio Samoa. E tu sa mai nei ava noa, fa auro o mawaina. E tala noa atuai i se tasi foi o mata upu tāua. A tonu o sa mata upu o tele o nisi o tātou Samoa. Samoa, se sae Samoa sifo, i lo mamla mai. Ai whaafitai mo le nei ava noa o mawaina i le nei taima le nei tūla o la whaasoa tuai. Ia, manawa tele tawai whaafitai lava. Ia, malo le talai lau Fetalaiga Fonoia, ia ai o te masalo ia o le nā ua whaafonga Samoa i le watu foi o se au tālofa, whaatalofa atu al Fetalaiga nei, i ta mamutua foi. Ia i tu sai o le nei tūla, ia ma le tātou po kalame. Ia, te manatu, ia, o la watu ia le nei awanoa se i o tā talanoa ma whaasoa ai, se foi lau Fetalaiga Fonoia, ia i tu sai foi o se mata upu e tatau o na sila fia Samoa. Ia la se tātia ia mata upu e masani ai, ia le au nanga o le tala mai vai whanua, i se kuia le porkiki, ai se o tātou talanoni mea o ngā, ai me se o tātou lo nofo i nei atu no, i atou nofo i au ngā le o mai foi o le tamamatua nei, ia o le a maua i sesi a o onga ma sesi foi au ngā, ia wale nei mata upu e tau o le A&A Administration for Native American. Ia, o le mea lea, ia, kua tuia le sili lau Afioga, mawhai ona e whamtalaina le amatanga. Ia mal mafua anga ua tā ua ai tātou Amerika Samoa ma Samoa i sifu. Ia o le Native American, ia mo se whamamanga, Fonoia, mo sau. Whaafitai atu, ara whionga, para sunga foi Taulapapa, e tu sa mal whaafisiringi au au le nema tā upu. E peuna oa watua se taimi, ua mwai, a tono toa tele o tātou, e lo o mam lama, i le winga o le nei hoi proklama, e tau o le A&A for Administration for Native Americans. Ma e au ia tau na o whapea atu. O le proklama nei, e tau ai tātou umalawa, Samoa i se sae, Samoa i sifo, e tasi tātou. Po whea rawa me tau ai, e tasi tātou dalo ifo le proklama nei. O la matanga le nei proklama. Nā mata mai i le afe iwa salau warwha. I le taimi au seifua mai Senator Daniel Inui i Hawaii. Sa tau sanga ina ai
the Samoan community. La Afioga Senator Tano Inui. Ia whapea foi la Afioga Tano Akaka. E winga I se tūlanga whangata sa o I Samoan community I Hawaii. Ai o te manatu I nawai tau pe ia o waenga le tau a toa o Samoa I nawai tau. Sala tau au mairam ta upu lea Ia Senator Tanu Inui. Ia Temina, Senator Inui was one of the very powerful senators I tono le Senate America. O tau sangana awi iai e whapea. Sef Soswani, ale maa lōne America. Mō tātou mai America Samoa. E taruai is a special relationship between American Samoa and the United States since 1900. O nā a mata mai ai na avea ia le tasi tū o Samoa ma US territory. O melan whaauruai e Senator Daniel Inui whapea foi le Afioga Daniel Akaka se nataia mai Hawaii. se tūra fono I tonore o se nate. Whapea ia avea ia America Samoa ma Native Americans of this country because of the special relationship between American Samoans and the United States. So, o mea tupu, sa whai loa se suenga, sa tausangaina e le United States Congress ia vaenga o le DOL, le US Department of Labor, e tau whai se study po suenga, I le auare e tau o na sosoani ai mo tangata Amerika Samoa. O mea na tupu, sa whai loa e le vaenga le e tau o le DOL po le US DOL se study, e tā ua a study of unemployment, poverty and training needs of American Samoans. I le Afe virus 1984 to 1985. E tō lua mā ua sa sui mai I lunga I Washington State. O le sunga lea ia enele levi o ia leo saloia. Ia taimi na whai uatu lana a onga whaaloia I nei California. I Car Berkeley. Ia umi fōi na whai na nei uatu la onga I Oregon, I Portland State. Ma uwhenga ruenga I vaanga e tau o le EOC, po le Employment Opportunity Center. O ma ua la ma sunga lea ia ina lea levi mai Washington. Au nei California, sa iai ia le sunga ia Loia, Pert Louis, au e lua, June Powesi, ia manis fo I sui mai California, I tono study lea. Au Hawaii, sa iai le sunga lea Gus Hanneman, I mono na uso fo I mufi, I temina o roa onga I mufi I Harvard. Judy Foster, she was a new lawyer, she just graduated from the law school too, temina. Ma o nei port, e tusa mare toa po sulima tangata. Ma e iai se vaengan fili e le US Department of Labor. E contacting I study lea. Ma o vaenga rale sa I Oregon, I Portland, e kau a Northwest Regional Educational Laboratory. O la tōna sa moina grants lea, e tusa mare, I think e tusa mare 2 miliona, e whai study lea, I le mea ua tatawai on avea Amerika Samoa, ma Native Americans in this country. Ia, na peno whaiatu, ua pāsia tono the United States Senate, pāsia for the House of Representatives, e avea ia American Samoans, ma Native Americans.
Al mea la e taun tātou maram na mai. Le taimina whai ere nei sa i linga po nei study. Ia, e tusa o lesi lava afa. Ia tātou ia mai sifo. Ia, manisifo tātou mai sae. O sunga lea ia lo ia fia ui. O ia na sa assistant director. I le tangata lea sa whaululu iai. E whaaru pitonga le i Oregon. E tā ua Northwest Regional Education Laboratory. It's a scientific research company specialized i tūlanga whapea. They study different ethnic groups ma rātou mana onga whapitoa. Ia, o mea lana nau iai, e tūsa ma le tasi tausanga an whai e nei sa i linga. Whai whono i nei California, whai whono i Hawaii, whai whono i ngai i Washington State. E winga ma tā upu nei. Ai ai se fsiri te lea na tūla i mai le taimio, na whai nei study. Ia, wau nei sa fsiri. O le study nei, leo tā ua Study of Unemployment, Poverty and Training Needs of American Samoans. Ai whape whiara uso ma tātou ia mai Samoa i sifo ua avea ma sit senio Amerika. Ioi, ua avea ma sit senio Amerika. Io nafsili, na o rawa i tonu le US Department of Labor. Po le ase tari mai. Ioi, ia ale tari mai ale US Department of Labor. E le aise mea whaape o se Western Samoa. Tu tusa uma tangata uma. As long as you are Samoans, you will be served under this program or under these studies. Po le nevi so sani whaapitoa. Waranga sa iei fo lisu silin tula i mai. Ai whaape whiara Samoan whana nau i tonu Amerika. Ia, o tangata na, e lu whaape o ni American Samoans, they are American citizens. O no winga la, e le eise mea whaape o se tutuila, po se manua, po se opolu, po se wai. Tasi uma tātou i under this program. Ia, laran mena tupu. Pāsia i tonu le United States Congress, pāsia i tonu le House of Representatives. Ia, o le susunga fo ia, any whalo mawaanga, o ia lea fo sa tū marosi lava, i langolangoina o le nei pili i tonu le House of Representatives, ma o le mena na o iai. I le tausanga 1984, o inan a mata mai e loa o na maua soswani. Mo stete rava ne tonu. O au sa anga lua i tonu poklama le i tonu i siara o le EOC po le Employment Opportunity Center. O le grant mua rava na maua mai ai. I amato ina under the ANA e afa miliona. E lima salawafe. California, I think, pe miliona ea. Sa saula i poklama le Pat Lewis, le sa ta ur National Office of Samoan Affairs. Ia te loina foi, sa ngā lua whaatasi lawa the Office of National Office of Samoan Affairs, ia ma Office of Samoan Affairs, le foi iei le tasi tua whine ia tuin pawesi. Ia, a o Hawaii, o te tautonua manatu, o le vaenga o le atoa o Samoa, atoa li, io tasi nā vaenga Samoa mai esa lato Soswani. E iere teine e no ia Charles Arai Lima, o le tofino, Kilari Arai Lima, o ia nā sa ta ia poklama i Hawaii nava i tau. Mai, I think e tusa mare miliona pe 2 miliona foi. Sa fua lava i le population po lato o telo tangata Samoa i lea vai tau. O le mea e tā ua i a tau le au tamwhai au mai le nei poklama. Le taimina o aru SAI ma le mesa au ngarue ai e tau le EOC ma e tusa mare
ma le ono fitu tausanga o sau lava ngā tupe ia i tonu o poklama le atau EOC ngā siaro. O taimi fōna sa ngata ina, aisea, e leise sinto apply iai. O inei California, ia penu fai atu, o le tinare ia Pat Louis, o inare sa sau iai ana ngā tupe ia. O te lei loa po whema o auri al taimi nei. O te lei loa fōi le official o le tinare ia Tinpoesi po mō mai lavsalat pusani ina, awhi mō mai, Faatalanoaga. We need to get our fair share from that program. Whapena fōi Hawaii. Al mea tā Hawaii a tau taimi nei, o fia whaero atu lea, I isi stete wa tele fōi stete wa tō tele ai tatu atnu, whaateta inga. Alaska, Utah, Denver lisi tō tele ai. As Colorado, Seattle, as long as you are a non-profit organization, yes, you can apply for funding sources from this program. Ma o te tau tonu e leo tō tele. Nisio tātou tangata o whaonga ina nei Manuia. Amerika Samoa o tonu o apply mai lava iai I Amerika Samoa. Ma e whaisino mamlama DCI wa o teimi lava na aruel mato proposal mua I Seattle. Ia, nan mo mai le afa miliona. O au le tangata sa au sa reader o po tangata ia e pasia ia proposal nei sa watu I lunga. Ia, o le se leni nana mo mai lunga I Seattle vai temina. Sama whai e ron whaatur poklama a Samoa la tau ia. I tonu o le whapatonga tau le EOC, Employment Opportunity Center, ma e tusa ma le tō lima Samoa na haia le temina sosani mo tangata fia moa ni Galuega. Ai tal tonu o le telo tangata tato atunu. Telo tangata no atu e nawa I tau e mana fia moa ni Galuega. Sa mon mana afia mon Galuega ave truck. O mela fai matou e senta ngai I la onga ave truck. Te tongi e proclama la onga. E te tongi foi tamina e arwe o ya onga. Malis ma te mea umana. A uma mai e na sua foi proclama ia longa Galuega. E te tau ona e aduana iai. Ia le ngati na e so samta ta lava. O se fia aru sua se tomai I mea computer, po le a lawa mana onga o tangata. O se loanga o leo o wai temi nei, o ro iai lawa nawa noa. Ai o te leiloa, po mea o whaonga ina tātou tangata Samoa, po non-profit organization Samoa, across the country. Peno whai atu Alaska, Denver, Utah, maisi state o le atu nei. O mena tā ua telele, tato mam nama fo e na Manuia. Ia ai lawa se fia fisili ai, ia o lo avanoa lawa, ia lo tangata se tulou walau mai. O lo telefoni o le 562-283-9629, ia po le emaili foi. Frank20142@live.com. Ia ole salo por tariatu del sida lau. Sunga Taulapapa. Ia, whaftai. Tai tele lawa lewa a tata maile winga ole. Ai e Fesilia. Ole ale winga, ole ale wha winga ole A&A. Whaftai. Pen whaiatu. A&A stands for administrative for Native Americans. Oh. O le proclame whaatau mo tangata intia, mo tangata anu. E pese ua tu whaatasi la tātou mo tangata na. Iam, wa wai fōre tā ua o Native Americans. Tāru mai rai taimi na wa fia fo Guam, the Federated States of Micronesia, po territories o le US, lewa I lalo uma I. La fo apply mai la tau ia, I tupe ia tonu I proclama lea. Guam,
Federated States of Micronesia, Saipan, oro yai umaton, mawata ua umaya, we are all Native Americans of this country, e pei lavo tangata intia. Manai le whamamanga, masalo leo tō whafunga mai le ata manino mai le whamamanga. A o le a tonu lale aunga peo na tau au mai e lau saunoanga ba lau Fetalaiga fu. E pei o le poka lame lea e so se vaenga lava e alu iai. Peo le winga lea peo le pe foile o le alpe ina kalu sanga e mana o mia le nei poka lame. Manaira fisili. O mere leo te loina, taruai. O poklama nei e ana ulu tātou i tonu. O se au wane tampa e so soani ai mo ngā ruenga a tangata Samoa. E taruai ina ua umore study nana whai. Le sa ta ua study of unemployment, poverty and training needs of American Samoans. To a tele le tinu o tātou se tilo fu sai tono le welfare. Ia tasi nā mea sa tamu whai ai ia poklama ma mai tupena tampa e su e ngā ruenga tangata. Wa elese no manai. E maua mene o welfare. Ma e lo se whata ta inga le leifo e nā mo whanau a tātou de o leifo. Ioe, e tā ua tere tamwhai tangi o tātou lima. Ioe, ma the money's there, but we have to ask for it. Tai tele a, e se le matango fie o leo tātou manino lea fui pokalami. E le aise o tātou e au le e iei tupe ia e mawhai o na tātou. O le ala se au wala e mawhai ai o na tālusanga ina ia lea pokalami. Mana yo silly, I think pe whālua i tausanga. Seu tō e siakina. Whālua pe tasi al tausanga. Lea fwe sa o maatu ia lesi wai taimi submit ia i application. O mati la so tōl tasi. Masina te nei. Na aru e fo di submission. Ia msalo pore po se po fai ungo tausanga. Ia tō aru e whaera ia pia whālua re. Ona apply i tangata. Ma so a non-profit organization level. Pen whai atu. Tātou India, Hawaii, they are all Native Americans of this country. Saipan, American Samoa, they apply umara iai. I pen whai atu. O te lo mautino ina. Por mea o take advantage tātou tangata i Nei Amerika. Ia lea whamanuianga po lea na tupe. E le wha pera o se stūlanga a tōtonu ona o leilo ina tātou tangata. Tai lau. Ia le pe o tawata manino mai la. O le ala le umi whatali. Pela ona e sa no le tūlanga lea pe ona e o le whai mai whaalua. A whaila o le ale taimi e apalai ai. A le afo le umi whatali. Masana o le iwa suaso. Ioe. Riwa suaso e apalai ai. Wa apalai nei loa. Ia ona tasi le mani risili. Taruai. A ona submit i application o tatu atinu. E tā ua terele i ai o tatu tangata. I tono panel sia. I tono panel sia. Lea e siakina i application ei. Wa o la tona e whapea mai. E tauna fund application lea. E le tauna fund application lea. Io e tu sala maliwa suaso. Io mo mailo tatu whapea. Okay. O pasia le leila application. Pe tari mai fo i whapea mai. E ieri na e toi tiro iai. Pe toi siaki. O toi resubmit mai la ia lea. Whapea na ia taimi. Whapea na. Pe a whai eisi mele tita o whale tonu. Ole, whaftai, tai lava le wa atata manino mai ale. Ai ole si fesili foi lea. Ole ale, so se tuainga vaenga lava e apalai po se vaenga like community o lotu po a vaenga. Pues so se vaenga pe na e whaapitoa nisi e apalai mo nei whaamui mo. Pero foi atu manir sili. E whaapitoa mo non-profit organizations. E peira a toa o Samoa USA.
to Samoa USA. Yes, we can apply in there. Ai foi this facility na taloina matou i le termina fai le study de fa fe mo lotu. Wa o lotu foi, manatua, a non-profit organization foi. Sa ia si fai nga tala titi, taluai o sa talta nunga le fa pea, there's a separation between states and you know, and the federal government. Peila for tulanga sa fai tai me o lotu. Ai se to tiro iai, bao fili tau sanga, pen fai atu. That was back in 1984, it's what I say, yo, ma terminate. Things changed, you know, over time. About 40 years, fast 40 years, fast food of sanga. E tasi la mea iai, koe tiro I tonu le. I tura fono leo ni polea tu langa leo iai, pen fai e fai amasui, pa pena mea in tia. Ma lesi mea, o te langa tau o tele. Se koe shakina. I think e iai e skolasipi mo tameki tātou foi, e fai na apply iai. Le fia o kolisi. But o me umana e tauna na apply iai. Tātou tilo po ai ai pen fai atu. O le mea na mafuai e taluai o le mea taunga ruenga. Io e sostruenga ruenga lava e manao tangata e fia maua. You know, that's a program to go to. A whasini nia la pe a whaatumun pepa e whaaui atu e lau Fetalaiga po pe ui anga I le ofisa po fese me maua ia pepa whaatu. Pen whai atu. E ele time e saua I tua le RFP, meka RFP, request for proposal. Request for proposal pen whai atu. O lesi le whaatu ia mati. I Masina tēnei mati. Ia mati la so Taulapapa. Lena tu e fo this application. E aru I tonu vaanga le tau le A&A I Washington DC, the Administration for Native Americans. Ia lesi mea. Ia taimi mea aru tato proposal. So se faru tonga lava Samoa. Ia tasina ngaruanga tato suia Washington. La fionga ia amata. Io o ia na fio sang ia matato sui fo me tato stete tato iai in California and poi antal sanga iai au mai se letter of support to tonore tato application that carries a lot of weight. That is Maxine Waters is a very powerful woman in the United States Congress. A letter from her is very, very powerful. I aru tonore vaanga tau A&A Administration for Native Americans. Umor nalu tonu ia su me vaanga ngata e tau o proposal readers or proposal reviewers o mena ta o e fo le ye tato Samoa tonu. So Ilo na ngala lea e nga ina ia tātou tangata o lo amese o ngā luenga ia amese fo o mea non-profit organization ina ia mausali ai ia le malam lamo tangata I lea fo ia o le mea la lea tau whapala hui ko ansa po yeah, exactly. Ia, msalo o leo tō whafunga mai I tū langa I pei ona iai le po kalame ta o le A&A Administration for Native American ia wa ngā fo I le nei I tū la nei Afiafi ia wa maua I fo ia se tō whala inga fo I le Fetalaiga nei a Fonoia ia wa talia I se tārsanga ia se sumai se wha mamalama ia e mai se fo I o tū langa I pei ona o tō whafunga mai iai ia wale nei fo I vaenga fo I tāua ia e langona fo I le nganga wa I pei o le mai tau atu sa amata mai o le nei whala le nei vaenga sa amata mai le Faiva se lau walu lima ia mawhasolo mai ia ona o le tau whainga lava ina ia ofi pia I tātou I le tau I le mele ia nei fui atu nu whapeo la tau intia ia lea lau o manino nei ma tātou ai o lea te le awha manuianga ai ono si o tātou atu nu e leo malama lama iai me lea ia
o le atu le ngang whaftai e taltonu fwoi pe eise si meo e fia whaamalam lamaina a lau Fetalaiga a Fonoia. Le ai o mea tā ua rawa ia teau. Ia tau mwhai o tātou tangata. Ia whao ngā ia nei Manuia. Po nei Sosani Marotero o Amerika. Pēr no whai atu o Crunch nei e le whaapea e tau tuai nau Amerika Samoa. Tutusa uma tātou I. Poro sau mai siu po sai au auna o le nei proklama po la ngā nei proklama mo tangata Samoa. Ma a iei se wharupatonga e fia apply. Ia whafsa o ta e mail au telefoni nā 562-283-9629. E mwhaunto siakina po le alis taimi e toe whai ele submission o application. Ai te manatu pe iai fo se submission po whai ungo o tau sang nei. Are ai, ia mauti noa la amstanga fo tau sang fo. O mena e mana ia fo il terminate between now and then. E tau whai look into it, ti tiro iai. E tā ua tele so whautonga lava, peo tūlanga o tatu masani iai. E iai lava nganta le tā ua grant writer. O rana ngā ruenga lea. Tiro I requirements. Ele whaingata. Ioi. Ele o si mea whaingata. O le mea tā ua lava o le veo tātou you are a Samoan organization. O lo tautuaina ia community Samoa. Po whea lava le stete o eiai. Ia mautinoa. You are a legal entity. Po oe o se Harabutonga under 501c. You have also have an articles in corporations, just legal documents, basic legal documents. And then you can apply. Well, me umana apply or ya siaki umarava. Ya fai yes faleton. You are automatically disqualified from this grant. Ya pesa I o le tari atu le whafsili. Malo whaftai, tai lawa leo tau ata mai al whaamue pe o na whasingi ai lau Fetalaiga fo il nei tūla. Ia au le fua mai manino fo. E taitonu o leo a saunua fo ia tamamutua nei fo. O application nei. E le whapea mai fo le tauana sa ili le taimia mai ai pe tai whaalua le tausanga. No winga la ia tau peo le wa watu le telefoni a le Fetalaiga nei a Fonoia e te pala au mai ai po ai lava ia ni I vaenga fo I o loo manau mia ia le fo I a whaamanianga ia mwhai lava o na wala au mai e mwhai fo I o na fsoaswani atuai e pe o na iai le nei tūla ia manatu o le tātou vaenga le pe o na tātou Faatalanoaga I foi, a me se foi o le avanoa foi o le whionga nei I le Fetalaiga ia Fonoia. Ia, ai manatu pe ia nisi meo e manatu e toi whaamamlama atili ai, ia le tāpua kalame. Ia le ai, ia, tiel nei avanoa e te moli ai se anganga o le tāpua kalame foi e whaaftai ai. Ia ai au tau silafia. O lea o le ama ngā lulu e lava I vai aso uma, ia e meise o nai ta māmatua nei, o I lava ina ia whaasoa pea, ioi, tau tuu nisi taimi o le politiki ia asi o tātou taltal no ia vai tasile me o leva tele nei whaamaniang, ioi, ia o lewa tu a maua mai e le sawa noa o le Fetalaiga nei, ia, vai la tātou association ia ma vaenga ia non-profit organization, ia mata loa o na whaasoa tai mai e le Fetalaiga ia Fonoia, e mwhai ai o na whasoasoani atu, ioi, wa o me ia maua ia tātou ia le ngata lea ia me se foi o scholarship alo mo whanau tele le whamanianga a le alawa tātou te o ni vai a whapea ia si o tātou vai ia se lumana I Manuia ia me se foi o I lātou ia me se lawa o le sa fi nau mai ai I lātou foi ia o le ala ua tātou mai ia leo Manuia pa sia sentoa pa sia foi il maota ia o sui ia vai le tele o nei avanoa tele
ia e whaftai atu o leo wa mawale nei a manoa. Ia o tātou mālamlama ai. Ai aka ko e tau te tangai foi masila sila i nei Amerika. I ai mea vai atu o le ANA i whapepo ai mea. Ia le ala o sau no manino nei. So le o kwansi e o lo tupe ia o lo mwhai o na maua mai e la vea i fo i la Samoa i lalo le vang. E le whapea na o Samoa, na o Amerika Samoa, e a vea i fo i matatou Samoa i sifu. Pe a whai, ia wā le mea lea, ioe, to tele la tau sikseng, ia o alo fo i whanau, ia Samoan whanau mai nei, ne whapea nā fo i tutuila, se tulau, ia whapea fo i a statu motu au i a Samoa i Samoa sifu. Ia, al mea la lea, ia, ia tu le nganga o le whaftai, ia ai, tawalunga tuia, ia se Faatalanoaga nei Afiafi. Ia toi tuli loa mailwa ia so lea, wa umale ei, ia la se o tātou whaasosolo atu lava, ima se i taua watu uman nai mea, ia o ani toi sangone o to tohe, e mawhai ei wan tātou maua fisosoani le nei atu no. Ia e mai se foi, tātou te whaasoa mo se Manuia o Samoa, mo nei mātai au, ia e mai se foi o alo ma whanau, ia, no ia lau, Fetalaiga, Fonoia, pi whaftai foi tātou atu no, mo le nei tu la le Afiafi, ia un whamai atu le o le tā vaenga mua pei o na iai le nei tu la, ia wā foi whafonga si o tātou atu no. Ia, mori atu whaftai, tātou atu no, e foi se upu le talwhengai, pe le tautamari, ia lafo inu le ainga, te mori atu le whaftai, ma le whamalo, i le siufonga o tāo fau, mo le nei avanoa, matano fie, o le anganga ia tau ia, e le aisaunga o nei poklama, ta fai e lo tamu fai le tātou atinu e whaunga. E le ai foi saunga tāua tātou whapea o Native Americans, ma o mea moni man whamao ni pena o whai atu, e toa telo tātou e lo iloa ina nei ala Manuia, po nei Manuia o tātou mawaina. Ia, e mori tele foi le lau whaftai, ui lava na whai langi le la fionga ia whalomavaenga, Annie Hankin, o ia tātou whai pura lea nawa i tau sa whinau marosi i nei proklama, i nei maua tātou tangata i nei. Ia pēno whai atu, e le eisa o ngā o nei proklama, pe are tau whai tātou. O le si mea e tā ua tele a tau, se i toi tilo i ai i tūlanga i o Skolsipi, mo tātou harom whanau. Awani a vea le lima vai mea tau sealeni, o le atinu nei, o le atinu Manuia. Tele ia sealeni, ma whamanuianga o roa maua e tātou le nei atinu. Ia, pēn whai atu, moli tele atu, whaaftai, ia o songa tura epa, pēr foi, lau fionga Taulapapa, tonu o Savanoa matano fia nei, whaaftai, ua tātou whasoai, ia tau ina alofa le atua, ia iaisau ngā mō tātou tangata, sai foi ia. Ia, le nāua o tō whafonga, i le Fetalaiga foi ia Fonoia Frank Peters ia o le sui foi le Peresetene a le atoa Samoa USA ia tusa ai o le Faatalanoaga le nei tula le Afiafi mo le atuai le aga whaafetai lau Fetalaiga foi po le tamamutua se i tulou ia ona o le whaamalamalamaina o le nei foi vaega tāua ua taua o le ANA Administration for Native American ia o lona uiga tātou te manatua ai ia o tātou uma e la vea i lalo le li o lea ia nisi foi o whamanianga, ia alofangia le tua, mo pēlo soifua ia wā foi le awaunanga, ia e mai se foi o tūlanga e pe o nei ei le ngata i tono le kalesia, ia e mai se foi o fioanga, ia e mai se o ainga, ia o le whaftai lea e watu i lau Fetalaiga, ia ai tātou tala masine, ia o lia foi lea vai aso, ia toi mau foi se awanoa ma le fionga nei por Fetalaiga nei, ia toi whaawawai, awa apa peo ia nisi meso so o atu le nei pokalami ia masalo le amo mai nai foam se o tau mata fo wa ta tauan fatino ta tau ai ia apa peo te mana mia se so soan
e wala au mai, a le wala au le Afioga i le Fetalaiga ia Fonoia, wala au mai ia le ofisa nei, i le whaatonu le sunga atu la e pa whaftaili o sua, ia pe o tasi leo ia foi o e mwhai ai, o na maua ai nisi o walamlama anga i tusal nei wha moe moe, ia le nei tu la, ia, whaato whaatu la o Afioga foi e tusal nei Afiafi, ia manu te leina foi toenga o te toe, ia le pese la leo le avavai atu ai, e tusal le nei tu la, ese le mana i whetau i le lei, whai mai a, tu la fono al sifuluai, mai a i wona lea wanai Lamson, ma le pese lea, si fofonga o le tai a fo radio Samoa, mai lang piti California nei, ma lana awaunanga, Tautai ia i Galuega i Tiute ma Faiva. Aso i fua ia. Yes, I knew me only out by
pesel na yo tu la fono le fulua ia pe ona suina atu ia fai fu le ma ni si fu yo pespesenga nei tu la ia ma a te atu ai fu ni si fu yo tatou fa'asalalauga pe ona sa feiloai ai ma se tatou tamamatua ia po le fetalaiga fo'i ia Fonoia Frank Peters ia matagofie sui fo'i le Peresetene a le AOS iusa'a ia auā fo'i a le A&A Administration for Native American mea lea ia a'o iai fo'i nisi o lo'o fia maua lenei fo'i auaunaga a le atoa Samoa ia o lo'o faia latou fonotaga ia sa ia o e fo'i e fia au ai ia tala mai au o lo'o amanoa pea le faito'a ia auā fo'i lenei fa'alapototoga ia e pe ona tatou molimauina so'otaga Samoa i lua o le atoa o Samoa e fai fo'i nei le asā ia le latou fonotaga ia e fa'apena ia auā fo'i le tauātina'i e pei ona iai fo'i ia le mafutaga e pei ona iai lenei community ia o le mea lea ia o le na se vaega ua fai ona maua atu ia manaia ia tonu fo'i aoga lea ia tatou te maua ai fo'i se fesoasoani ia auā lava non-profit organization ia lē se'i alu ia le te isu fo'i fetalaiga ia mafai ona sa'ili ia pe ae oto ai fo'i nai nisi vaega ia pei ona iai nai ekalesia ia ma nisi fo'i o fa'alapototoga ia pei ona iai ia le mea lea ia la se'i taumafai atu e tasi asi vaega le fia pa'i ai ia ona o tulaga e pei ona iai ia le ia tatou tala vai fanua ia amae'a lea ia ona vae lea o tatou foi e pei ona iai e paua le mea o le fia atu ona o le sa māua i le tatou tala fo'i mai Samoa ia e maise fo'i o nisi ia ona o si se tasi o le whanau ua whailagi le fōlauga sufa tausaga sufa asu ia pe ona o le māua atu ia tatou talosia ia maua ne agaga ina ia mpai ai ona se'itoe se tau su'esu'e fo'i ia ma tulaga e pei ona iai ia auni toe tupu mai nei mea mo aso i luma o le vagaluna lua lea tau avatu fo'i ia ona o le va'a lea na alu atu ma le oloa lea mai tutuila aga'i Samoa aua nei o tatou tua'ia ia upolu o le mea moni a lea e tatau ona tatou va'ai i le itu lea pe fa'afefea ona alu ese atu le va'a ma tutuila ioe le agai manatua lelei e matua strict ka le Coast Guard i mea nei e mamalama lelei ai auā lanā vaitaimi o te faigaluega fo'i i le company ia e lē mafai ana sona alu se va'a e kolosi loā e iai le Coast Guard e mafaina e fai uma lava pepa po lea fo'i le va'a e alatu totonu po se va'a fagota po lea e o sa'o ai o e kaula i le wafu se longa lava ua tilia mai ai va'aia e maitauina lava ia le fealua'i o le va'a lea le Coast Guard e siaki a va'a nei o lona uiga e le'i sau mai i tutuila i le taulaga na sau mai tua i se mea le se Afioga tatou te lē tua'ia le pe tatou te fa'asinosino lima ae tatau ona tatou va'ai tu e lua auā atilotilo tatou iai i le aluatu ai pe ia fo'i le va'a lea na maua le 2.5 gaoga pasi ai maua Coast Guard loka aloe kukuila ioe e lē mafai alana e lē mafai laga pasi mai i le va'a lea ioe e iai le mea na fai e iai le vā lea a le fa'apega unload mai i le vā lea se o gasami unload mai ai i le isi va'a lea saulo le va'a lea le stale upolu sau mai ia le uka ioe e fa'apena le mea nai ai lē tautitilo ia e le mafaiga sausa'o a le va'a le sau mai tutuila sau kolosi mai ia tatou o taimi lava e kolosi ai e maua lelei ia e Coast Guard o tutuila le veita o leai ai laga i le mafai a ona fealo ua vaitaimi nei o le ua matuā i malosi a le technology le ua iai sina mea laʻitiiti i loa lelei a le o gasami lele me lana e alai ma tatou titilo ai aua tatou te fa'asinosino lima po fea
Ioi, pau o le mea, a whai o lea na sao atu le waa lea. O le waa lea na whai lunga se vai mea fwoi lele ina ia alu atu ai le waa lea. O le waa lea ele stala i Samoa. Ele stala inga i kukuila le waa lea. Taulana fe silingia. Po fea le pepa e wet sta ai le waa lea i tutuila. A whai la ele wai le la mea na lai pe a tātou titi. La mea ngā la inga. Nga ki lia le ofisa leo a leo whakua uma ngā no ai ke uko e sau kao fi il custom fai esu e ngai ono o lai tilo o longa winga le va e taun tilo po fele stala il va ale ai le ai la se mea la le on tatu fa pe atu a mea sa kaun ka ofi a whainga tofu le va ale sau kui i le waf ai le i unloadinga sa taunga siaki umala i a whailanga sia kia ko le waa ele skala i uporo. Ele ka fia la i uporo. E alua ia e pule ia pe alu po fia mea lue ngā lue anlo ko e saula ia le. Kako awili sei pe pai ai. Ai a kaulo i o lai le skala i kuila. Ele ai ma se me wili singa luka le ka awhi maua ia i le wa. E lai nai o tātou i au tau sila fia. Wha pēnā le anga o tātou loa pe a watu nei wa ia watu ia uka ia mai sainga. O wa whangota wa e kofulo i kukuila. Ka penga e kampanyi ia le sauol wa le po fea a whai o Taiwan o fea le me lai whangoka ai. Se longa e umaka pepa ia whakoa e akua enta mai kongo kamanga. E le kai enta mai se wa ia se vanga ngā lawa ua umanga whai document se release mai kong waka accept lo o le ofisa muli a saingi a Coast Guard me langa le na tfai atu e loa e skipi loa al waa e kolosi loa al waa ia le valea ka au filo ia ngā peang kolosi ngā kolosi asi kako kamale ngā lua fesuluiva i maua Coast Guard. Ele asipa pea ko Coast Guard. Ko e alu i Samoa sifo ele anga o ele ai. Ave sa o ave loka lo i oi. Kuku ai oi. I kukuila. Se fai whasalanga. E peo le anganga na le tau awatu e. Awa tātou te tua ia. Wha pe kele kupe al fai pisnisi le. Na tongi ai le ama le ai. Ta ili le mea moni mo le. So ia tātou te fai ia sau nuanga whapea. E fōli ngai tātou te leiloa le vā mo tātou uso tutuila. Fai le vā na vai pe whawhenga sau mai i mea i e kokongu i. Wai whanga mai unload i le si vā. Ia whapea lo e wha uma awe wha. Ia o le upo foi le whapea o i. Mea la le tātou te vā i ei mau tau si e sila ia. Awi lisla le vā le o whelanga alui ei. Nga sau ako e sau kukuila. Tauna mautino anga o vilisa ya loko ya ko kaula yo po feme sa ya luanga ia melana ele mfai ona tatu tamu fai a mai se famtalanga mani me le tau ona tatu vai e tua ia ai na fale anga ai isi o tatu e o fai pisinisi ia ma e fo lo ia a fai fo o alwatu leva a matu langa ave se soani ia le metauliana Ioi, awe soani ei o me fai. Ai leo whaatinoina la, lea la wa tātou whai mai. O lea sa Saul Michela, Wilisa, la lan mena le tau fiele au wa. Be a whai o ngā. Tele mea le fisiringi ai. Ioi. Awe lopo se wa a ngā lua e whakau whai angi whakau sau mai a mai polu. Awe so. Lea la tua ia ma whai mai wama. O le mea la fia mautinoa pe a whai o le se tala lea. Ia su e ane la. Po fia le se tala ilwa. Le lua. O le ale mea na wili se le uka lea. Ai le faatali la. Pe a whai se wa anga la kukuila. Kusa wakolosi. Ta tau whulanga longo mai tātou tutuila. O ia Samoa. Ia Coast Guard i tutuila. Langa o i. O longa winga la a whainga ia le wainga lea le Coast Guard. A o le. O le Coast Guard le whea lua ia tu le vale. O tātou lea la tu e whaatalitali se i o mai tātou wa a leo leo. Ia o nai mea nā pe o tātou tau a watu ai o le maa watu ai. Ia o pe o le wai maso. Ifo ua alu solo. Ku aku i ku mai i ku aku i ku mai i. A ia tātou tau mawhai. E iai tu la fono me uma. E leise mea mwhai o na sopo atu leisi
tuaoi se vangana ua iai le release ia e mese lava tātou tilo lava i le ngātai whale ma le puipuinga nei malu tele o Amerika e le kai ia a wanga sila fia Coast Guard o lai ele veita lai fia lua ia le veita lu ngau ki kilo al vale u pase ai e moku mai ai o moku mai ka fil vale ko koskoso le ia kukuil ele sao mai e ni mela na e o en sila fia ia ai tātou te tonu fo ia ele tulanga lava na e pe ona ia se tualal ia tātou te wa ai tulanga e pe ona tātou ia foi ma tulanga pe ona ia foi lea va na malanga atu ia ma le tātou tua ole anga mulmul ia umale ia ona tau faila ia le o tātou pese ia tātou se elo mo tātou va nga aso fana ia ole tau o soifuanga ni alava e fe mai wo ele pule ka ko se tau o soifuanga ele pule ia Samoa pe pule ia ele pule lava le atu nu ia ele tau o soifuanga o lo ia Paual me tātou te wa ai e Samoa ona o le suau paule na le me tātou ai le pule sis ele fuse me la ngofoi si va nga ia o ikua fai mai o e kele ai kia fai ai ele ai ma se ai kia me fai me ai le fai nga malo ai alloa tele o mea a tātou fisili la wala me o Manuia ne Samoa Manuia mo lea ale milionga le pisai ela ole milionga le tātou te fisili ai fai mai ole milionga se milionga sis ai ole miliona na tau ma fai ai Samoa ato avela ia le male anganga ile fai ngā malo ina ia safua wa se Manuia ele se tuloa ele se milionga sa ele waka koki fai mai o fale ma mea te tele ma mea ia na fai nei o fale na fai ele tau pipi o kupe ele ngi kupe le tau pipi tātou tilo le whaavai o le mea te tau ona ta pena ai awa ele whape o tātou tau fai nei whapea tātou vai le tau o suau ia le walwa e ai lan tātou vai le tongino ai tālaf le walwa e lan o tātou vai lea ile tamau ainga tātou vai fua o whae le lang ia vai le loku le asofiku le whai ngei le lātou se lenga le tau ngei ole tau tia oka e whai le ai o asofitu le tele o le tau mafa ma nei fo ai kia le si tu malo le na fai au mai ave le mafe fa tau wai kofu kanga ia Masina ale fa tau mai ia me au mai e tufa winga le tātou ai il te pena ma le anga i lumo le tātou atunu so ia fai mai o kaunka le soifuanga o kaunka ia me ele si pule tauta ele si na o le tu e fa soa mai mo tātou ale fa soa le tu ele fa soa le tu sui fai ngā malo lua ta pena ele tasi milion tolu fua fatu anga fa manianga le tu sui uma mai le tu me uma ele si o tātou fa pen fenga la ku fa pe amele nei au mai le tu na matanga ta pe nanga mai e vai la le ko kausanga ale la vai e fina wa e ko ke fiu fina po wa foi uma me uma fai mai o le am e pule le tu lana fa so e mai mo tātou pe fai mai sa e fai tātou ke le fa vai e ka sui uma me uma sui fai ngā malo le te atu nei me uma ale tua e fai ngā malo le e nei aia tali le tua ala tali le fio mai la fio te mai tai pale mia iana fontanga ta liu atu le uto malea ai amatau na saputu atu le watu ko fo ia fo ni ai vai la fo nga ia fa manianga ia na watu nei a saina ma o ia
ia pani ma isi fo ia sele manuia sele manuia o se o tātou atunu ia le o tātou vai nei le ua mata tu ta pena le malai va lele I whangali ia sa makanga wa vai ia nei la wa o le he te ngā ioi ni mea wa le o manuia ia se o tātou atunu ia le la tal sanga tutuila ta pena ia le malai va le o le ala mea tātou la fai tu awal fai nofu atoa Samoa maua le nofo fealfani ioi o mai le o pongi wha moe moe wa e peo le upo foi nei mātou nei a o tau tai au tātou te leiloa e whina ngalo le atua inisi tau sanga I luma ala o ta pena ma le atua so ia tātou te whai mai o taunga tāle soifuang tākawa kā le ua se tu lou le ua pala le me tau mawha se o tātou le ulu o le ufi o le whai o le talo tamu ioi ka ki lok ngeso o ka so o ka le lola pe fai me tau kai a soifuang le fai le lafu moa ioi fai le lafu povi se tu lou fai le lafu pua fai ia mamoe o ka vai ua kele le mamoe se o tātou atunu Ia le leila mo le nei tausanga. E watu tausanga le wa mata ona fua mai. Wa te toi tātou le toi tangi fafu. Ona winga wa fai lawa tātou I Samoa. Ia me te tau ai. Pawal me fia mau mai ia la fai fula maka si o tātou atunu peo nei ia. O te lea ta mau ai. Ai so ia tātou te fai mai wa kaunga kā ke so. O le kau o le mea, kau o ia mea. Sao. Ia mea taunga tā. A mea ngai waku I whafo I atu nuu ne. O mea ta pena atu ai. Ai le whape wha moe moe la e tātou I. O le iai le ta mau ainga. A la le ta pena ai se o tātou atu nuu. Ia. O le nganga nā pe o na tau watu ai nei ma tau. O le tau pe o na tātou ai ai le whaamanuianga I le miliona. E whaamanuianga ua tele. O soloi maleanganga o whaamanuianga si o tātou atunu. Mea lea, ia, Samoa, ia, me se fo I o lau whaafonga fo I nei tu la le Afiafi. Ia, nao nei o to tonga na, ia ona ua alufo il tātou taimi sa Faatalanoaga il tātou sui, ia ono tūlanga I peona iai, ia, nao si vaanga lea, ia, watu ai nei tu la, ia, ai o le pese lea le a taina atu, ia mai a maweko, pailate e teu tuuia le tau mui mui, ma le whaitatala. Ia mai ala le tātou pese lea, ia ona tau whai atu la ia leo tātou tala wha pisnisi, ia ona wawai leo tātou foe, ona alola ia lea mo le tātou vaenga mulmuli, o aso whanau, o aso fiafia, ia ai maise o aso whaipoeponga. Ia, ki Fofoga o le tae au fou vei o Samoa mai Long Beach, California nei malana o nanga Tautai I Galuega I Tiute ma Faiva. Au, yo lau kapua.
Ia, o le pese lenā mai tuia le taumui ma le faitatala ia mai a maweko pai la te e teu ia manei au nei whātunga ia te whaalongolongo ai fo'i au ngai fo'i ai latou ia se tuia le mese ai o mai e tātou o pongi tātou whainga malo ia ngā se ai mo Samoa mo nei ma tai au tātou whaasalaunga ia whaapisnis mai a lea ia ona tātu la ia leo tātou pese lea uso e whaamalosi ia ona so lea ia ma tātou pese aso whanau ia pese aso fia e pe ona iai Osi ai Polynesian Store telefoni fitu tasi wha 5 tasi 5 o iwa lua olona address o le iwa fitu lua tasi ngā Current Grove Boulevard Carlway and Current Grove Street. Yeah, e whaila to waanga le baked foods every Tuesday and to Saturday, hot food Saturday only. Yeah, e te wala au pe called to be order baked food. Yeah, o te telefoni fitu tasi wha, 5 tasi 5 o iwa lua, e ta o le OCI Polynesian Store. O le starfish, yeah, tasi leo waanga ta o le starfish is a typical platform. And pay on a mobile cash, it gives instant cash back on your shopping at almost 500 shops that you are already shopping at. Amazon, Walmart, Home Depot, Airbnb, and Chevron, Delta Airlines, and many more. Ya mana e foi le vaenga mai le vaenga le starfish ya fia choinai ya wala au ia le tua ia soli ula le sua 5 ono lua tolu fitu o no lua e te wala au ia i mo le foi vaenga ta o le starfish e mau ai foi ma le pea fia mana o le Asia ia po le Venus 28 ia e te paso tai il telefoni lea ia le faltua ia soli ula le 5 ono lua tolu fitu o no lua ia mo nisi whaamtalanga e winga i le Asia ia ma le starfish lea tasi ia me matango fia maneia ia wafu lea au nanga ia o le vaanga lea ta o le Paradise Supermarket and Store e mauai se o loa Samoa ia ma me taulima Afeani e te talitonua pe o le upo talitonua toma ina wawai ia le leilo tala awane ia te tala mai le asonga fua se e pa ia le asfaile so tai tamai tai pule a le tuiva wao li i Cristo aso au telefoni fitu tasi fa 5 tolu valu 5 fitu o tua tusi tolu tasi West Lincoln Avenue Anaheim California iwa lua valu o tasi e ai foi la to fale e ono e fale o ai o si ale na Afioga al fatua ia Cristo e ka o Cristo Room and Port o nei fale e ono ia pe ono pe fitu potu il fale e mo tangata foi ua matutua po senior citizen ia mo tangata foi ua litaia e mawhai ona mautongi ai ia mawhiani ai ia mawhai ona nofo ai i se tautau o fie pe a fili pe i le faltua ia le atu iwa wao li Cristo aso au telefon le atu iwa o li Cristo aso au ia telefoni fitu tasi fa 5 tolu valu 5 fitu o le tatu falta vale le ta o le performance oro sale o le falta vale ia e tele yo ta vale moai ta vale second hand ta vale fou ia e mo se foi ai lava sau income po se tupe moa fai on soani nei falta vale tasi 5 fa o e witness Boulevard, Woodnut, California, iwa o ono o tasi. La tu te tua tusi le na. Ia pefesili le li o aiki manda po ike manda. Ia po le li o osi George. La telefoni le ofisa 5 ono lua, ono iwa 5 ono iwa o. Ia po le la sal iwa o iwa, ono tolu lua, ono 5 ono tasi. Pesoa soani tele, ia awa ia mau aise sauta vale. Life insurance o le lato o le whawhasa ia po le lato para IUL Index Universal Life. Ia e lako living benefits ia whaonga a o e so i fuapea ia i fure lato cash value
ia mo whaalawelawe whaafuasei, fisoasoani fo I pea ili taia. Mwhai fo au nei insuai e ua maua I mai ngase tu mau o le tino. Ia whaasotai ia le sunga ia po le afion fo ia wa tami whatilua. Iwa fitu tasi tolu o tolu, wha fitu tolu lua, po sewi whatilua. 5 o tolu, tolu lua walu wha ono wha iwa. Soasoani tele ila ua nei, ia mo se imole nei insua, wala au iai telefoni lea, iwa fitu tasi tolu o tolu, wha fitu tolu lua, pesili mo gatami whatilua, po sewi whatilua 5 o tolu, tolu lua walu, wha ono wha iwa, e wha matala mai e ila ua, nisi of soasoani e tele, ia wale nei au nanga. Viti sign 21@gmail.com ia le tamaitai ia pulfatua ia viwa sua lalu ulu I North Dakota ia ilo lato head office. Ia lato office South Bay, Long Beach, ma Owens Country. Telefoni 502 tolu walu fitu fitu 5 walu fitu. Mwhai na lato whaatinoina mo meo ata, whaaframe whaalei ata watuai, kai whaafou, whaamatanga fie, ia foi pine o maliu, ia mai se foi o penas, tele o koe ngā penas te manau mia, pesili mai wala au telefoni 502 tolu walu fitu fitu 5 walu fitu, lato te whaia foi me o lanyards. Ia le lato le YouTube, ia foi il Facebook, ia lato ngaluenga pe o nau tau tanga ia pessoa soani tele nei, foi au onanga mai fatua ia viwa sua lalu olu pe a e mana o mia se pessoa soani. IPSQT, lato ofisa, Los Angeles, Pete Nonu, le pule, Las Vegas, San Umi, le pule, San Francisco, sunga ia feeling out Tiute, o le pule foi, ia ma Florida, o le sunga ia Viliamu. Whaasotai le ofisa au tu, walu fitu fitu, lua o tolu, wha ono tasiva, nei skulati, ia o lo sosoani tele, ia wa fo inisi o whaafiafianga te tele, ia o la ua ia le li o David Sai, po mo tai Masina, o la ua ia o na ina fo le nei vaenga au nanga. Ia se tasi hoi o Pinko, na I Las Vegas, na I Tenafou, ia le iwalua o South Dakota, Boulevard, Las Vegas, Nevada, malu iwa tasi o fitu. E fast fulu la tu pai in for packs extra, e ele la tu tapo action e lua afe, a matai, ia le la tu pool tabs, e iai fo ili afe se lau I Faiva, e pe o na te tol se lau le la tu regular games pay out. Ia le la tu pinko, ia le ali pule, ia le manager, o te rong fitu lua 5, lua o tolu walu o 5 o wala au telefoni, pea e fia mana o mia se fisosoani. Ai malanga I Vegas, Afiani le pinko lea, e whaia ia songa fua, ia maaso tofi taitasi, tatala le lato whale pinko le 5, ia amata le afa le ono, ia le lato snack bar, ia fo le lato free parking. Ia malitato vaenga mai Samoa, ia le fia family lodge, ia inai vai moso, ia le lato telefoni, tolu o tasi, ia lato mopili fitu o walu 5 ono walu 5 fitu o walu ono. Emaili fiafialodge@gmail.com, ia Facebook fiafialodge. Ia taungo fia to e whai fo na fisosoani tele, ia le ata lea o le lato hotel, ina I vai moso, e te afelo ina St. Mary's, ia pe te oso mai fo, ia o tafa o le fale lea falsa ale e kalesia e whakasa, ia e ne ngatai lea ia o le fionga ia le mitaefu malfaltua ia va malfanau e ona ina le nei foi au nanga fia family lodge ina toltasi Nelson Road vai moso a pia. Afiane iai pe fia malanga I Samoa au ona ma se taungo fia mo oe ia iai foi lato foi iai lato pasi iai foi vento ka ia mwhai ona au ona ai mo oe elvanga muli lucia construction drafting e le li whaasiotai Edward Ripley email siaripley@onecloud.com I vai usu
Mawai ia le mua afia whaia so maota ia ai mai se fui le la to sport fishing ia leo masalo po se taimi o le nā Masina i tatala i nā ai. Ia, le nā, ia ai si mai a lau Faafofoga na masai fo i le pese lea mai uso e wha malu losi mai a Clark poni whasi o whiro. E si mai a lau Faafofoga. Ki wafonga o le tai au fo Radio Samoa mai Long Beach, California nei, ma lana o nanga, tautai ia inga luenga i Tiute ma Faiva. Tātou whaasalonga na wha business. Hawi? Ole mi Faiva, tuai, whanau matua, saili mui mo ai, ngalunga. Tapoi, le mulila, se yuk jalu le tawa, jatu tegiloa, jalusan, yasukuma. So e malo, Faiva atina usoya etipia Japo ina ele uma setoto Te wile luto Ole fisi Ole sao Ole mele ole aitua Fatofa Iwoma ai Itolu tusha Samoa la fuasisi se Taulapapa i Fonoia au selu ya e fai au alita poinga le di neli wolosa la oatea so e malo Faiva fa malo le alolo Malole alolo fana to alua Lili fula e faingata ai ole lofa e ai la e le ava e a e tua puma e fa malo le ngalu e ngi e fesili ngele so o le lu fa le lu fa be ko malo i ngau fa ka wa ngau i la malo si pumo wa i au le fa ki au va ese pumo le kas ese uma io anga wa fir fi a kas nga ku ele sa wa o nga e lo o e fa i mo le fui mo Samoa ngalu nga selo ila u ai Hama ua masang ia i me le lei wa e fai Au wale kani ai fai e mawhai Au wale whea uso e makanga Ko lou loko e ke me whai a Ube wha le leo le leo e malo Faiva atina uso ia e te mea E japo inga e leo ma se toto Te wile loto Ole fisilu Ole sao Ole me leo le a e tua Fatofa Iwoma ai Itolu tusha Uso e malo Faiva fa malo le alolo fe mati Fa malo le alolo fe fana To alua Lini fula E faingata Ai ole lofa e ai la E leo le ava E a e Ua bunga
ole pesele na e vai atuai nei vaenga ia o tātou o lo tātou vaenga muli. Ia, pese ia o aso whanau, aso soifua. Ia whamanuia tele, ia aso soifua, i lātou uma. Ia o whamanatuina o tō aso whanau. Alo whangia ele atua whapopo ni se aso se tele. Ia au iai foi nei vai tau. Mana tua ai foi o le aso whawaile nei. Ia o le aso whanau leo lo Kwansan. Ia o le ali lea o Noa Siavi. Ia manuia telo aso ifua noa. Atua iai lo tolu nei foi vai tau sang. Ia ai me se foi o le afin o le tama foi lo nis lea ia Fotaina. Ia maemos ia manuia tele la aso whanau. Aso whanau foi o nisi foi o i lātou lo whamanatuina. Ia whapena o na iai pele anga le lei o le tua. Ia le melea. Ia le pese lea manuia tele o tō aso soifua. Mo ni sia se tele. Ia wale anga i luma. Ia pese lea manuia o tō aso whanau. Mai si fofonga o tai au fau veili o Samoa. Mai Long Beach, California nei. Lana ua unanga. Tautai ia inga luenga i Tiute ma Faiva.
of life's endless schemes, but they don't realize that love will sometimes bring it down. Oh, way up high up in the sky. Tell me why you lost your splendor. Way down. What is the cause your love withdraws? Is it because you lost your love? Hey, oh, way up high up in the sky. Tell me why can't see you, dark moon. Way up high up in the sky. Tell me why can't see you, dark moon. Ia, Manuia tele o tō asoifua, ia me se lava, ia nisfu io whamanianga, ia pe o nei mai nei tūla, ia au iei nisi o whai o aso whanau, ia, wawe tusi mai manua li tā punia, ia tātou pōkalami, ia awa fo ini pese awa lofai, ia o tō e lofaanga ia mo le li o noa siavi, ia mai siontina, ia Elisabeta, Masina, ia whapea foi, ia sion anko, ia moitai machina Masina, ia manai o na uso, ia masion tuafine, ia ina Masina, ia ai mai se foi, afu, ia ai mai se o Teofilo, ia matai tai, ia ai mai se o tai tuna, ia mole no na aso fia, mole aso whanau, ia, o lea ia ili pese lea a Luisa, ia o le pese lea le ia pese lea lofa, ia o le pese lofa mo si au grandson Tremaya wa atua nei na whātausanga ia se tamaititi o Yesu whapei o au nei usuina e mau tuatasi. Ia alofa en fui mono ia li pese la leo la tai natu ia e pe ona e molmana mo ia mo lo grandson ia Tremaya. Li pese lea mai mau tuatasi. Sama
pesel na lofa en puimono ia lea na e mol mana o mai ai ia pesel la soa pesel Luisa famosili ia pesel lava lofa anga pesel foi o momoonga ia pesel foi tātou te whaalonglongo ai si fofonga o tai au fo video Samoa mai Long Beach California nei malana wonang Tautai ia inga luenga i Tiute mamai se mai ala whako Wa e sui alo fatu
matamiti sona taunuunga. Luisa Famausili, yeah, happy 41st anniversary. Yeah, iwi lava ina wala au le tua ia lo manuia pea iwa atoa ia il fast food matasi ia le lua anniversary nei. Yeah, talo le tua i maua pea le anganga whamawhananga. Ia le pese la lea fo lesi tufunga ia malau pese lea e peona e moli mana o mai ai pese lava. Yeah. Okay, ia le pese aua ne ingalo Samoa. Ia o si mea lau whafong. Ki whafonga le tai au fo radio Samoa mai Long Beach, California nei malana o nanga. Taia inga luenga i
se lava ia nei vai tau o aso fia ia nei pai lava o whaangaluina ia o aso whanau ia o aso enavesu ia o misi foi o misi foi o aso fia pe o na whianga ia nei vai tau me la lea ia e se la lea mo i la tau uma whamna tuina ia whai puiponga ia e misi foi o tau tinonga ia whai maile United Band malana pese lo'u au ia si mai lau Faafofoga si Fofoga o le taeau fou Radio Samoa mai lao Piti California nei malana auaunaga Tautai i Galuega i Tiute ma Faiva.
Faatali mai moa u Faatali mai moa u Ia, o pespesenga lava, ia wā lava, ia lenei tūlā le Afiafi, ia masa Afiafinga foi, ia wā aso whanau, wā aso fiafia, ia ma le tele lava, o aso whailongaina, ia e maise foi o lenei vaitau, ia e pei ona iai, ia na manatu la ia lea, ia o lea lava o tātou lamalama whai usi ui, ia a o le pese lea, a mai a le pese lea, ia o na whai atu la ia lea o sa mātou whamatalanga, ia wale tātou whai ngā mālo, ia ai mese lava, ia o nisi o lo whailonga ina o tō waso fia, ia manatua pea, o le anganga, ia e mafutai, ia ai mese fo i le anganga, ia o tau tinonga, o le anganga, ia o whai poiponga, ia e mese fo i o nisi o whailonga ala tō enavesu, ia e pei o na whailonga ina fo i, ia maaso sui fua, ia on mele whai maile United Band, ia ma lese la tau whatunga, hai mai, lau hani. Pesi o konga o taia ko Radio Samoa mai Lang Pisi California nei ma lana o nanga Tautai e ngā luenga i Tiute ma Faiva. Awe?
tua oe lo mātou matai. Alofa mai, le tua oe lo mātou matai. Ia, o pese lava nā o tau tinonga ma aso fia fia, ia e mai se lava o aso whai puponga whai mai la uhani io e tau tinonga lava, ia e mamao lava pofia, ia e mai se lava ia maua le fia fia, ia o le saidingale nā o le nei vai tau ma le soifuanga e pe ona iai. Ia o na manatu la ia lea ia wa lamlama whai ufo ia le tātou. Po kalami le nei tu la le Afiafi. Ia a iai le anganga ia matu pea sa mātou tu alal foi ia sa mātou fautuanga ia e mai se ia se e le Afioga i tamaitai palemia. Sai foi ona o le tūlanga ia o lo whaalupe ai pea ia le tātou whainga malo ia o le wawaaia le pe le upu e masani ai ia le o tātou ai le atata o tau leia ia e mise foi ia e pei ona iai le nei vai tau ia e mise lava e ui lava ina o lo awhatia pe le tātou whainga malanga ia e le ai e pule le tua ia e o le nganga i lau Afioga e tamaitai palemia ma lo le toa ia ma lo foi le whaatua toa ma lo foi le saili ma lo ia wā lava i si o tātou atunu. Ia wā lava tūlanga e pei ona iai foi ia nisi foi o whaitionga ma tūlanga e pei ona iai. Ia o nai nai le tō whai la o Afioga. Tō mau pea ia mataitai pea i taita inga. Ia a wā se lumanai o Samoa mo nei mātai au. Ia wā fui whaamai o lo iai ma tūlanga e pei ona iai. Ia e tel tonu a pei ona o lea lava e watu. Ia tau tua nā e le ai o le tātou lava ia o le tātā longo atu pea. Ia ai pule lava stafine ia ai o le alofa peila ona maua. Ia se tasi foi o alo pei ona wala au le tua. Ia le mea lea la ua Afioga le tamaitai palemia. Afioga le sui palemia. Ia le mamalu o lau kāpeneta. Ia li i minsta. Me se foi sui minsta. Ia me se foi o lei tu foi. Ile tua ngai. Ia me se foi o le mamalu o le palemene. Fio la o Afioga le fon Fetalaiga. Ma le sui fon Fetalaiga. Ia outou mamā nā alo pelo tātou sā. Wa lava tūlanga e pei ona mai tau atu le nei foi i atu nuu mātou no nofo ai. Ia tūlanga e pei ona tāpena e foi whamasinonga. Ia o le atua o le tali o mea uma. O le ale tali o le atua. Ia tātou te lia. Le anga o le ingoa o le tātou o le vaenga whaupu whai. Whaatua i le atua. Ia e Samoa o tas. Ia e tau maual whaatua e whaatua mea uma. Ia foi whaatua e iai foi ia leanga. Ia foi whaatua e iai le lei. Mea la lea la ua Afioga mai tai palemia. Ia tau tua nā iai lava nai sei la iti foi e pei ona mātou ai atu iai. Ia ai o le nā i nā le tō whae ta pena ai. Ia a wā lava i le tātou whainga mālo. Ia wā se lumanai o Samoa mo nei mātai au. Ia mātou talo atu langa o iai ia whaamai si o tātou atunu. Ia whapena o na whatau mamau e le atua. Ia maua pele tō while mu. Ia wā lava tā penanga e pei ona iai. Ia o le fua tātou tūlata le o ngā tutonu o le nei tau sang. Me vawe o le Masina. Ia ai tau tua nā pea. Ia la u tau sā. Aua lava nei motusia. Alo pea. Ia wā se Manuia o Samoa mo nei mātai au. Ia sa mātou lea soaniat. Lea lava o mātou wa ai atu sulu tino il mātangofia wa iai Samoa. Ila na seleselenga. Ia ai maise fu le tele o nisi me ia lea wo i e kalesia. Ia wa latu whaamnatuina. Whaata ua ina o seleselenga i tutonu o si o tātou atunu. Ona o fua whaatuanga. O fua e pei o nā tātou aia.
i o tō au mo tō lima o lo ngā lue ina i pia e le ngata i whātuanga ia whāpea fo i whainga Faiva mso se mea ma lo le tau pati ia ma lo fo i tau wāti ia o lea le o pule nei tū la ma tuai fo i asa ma tu lalo ia me se fo i wawelo o leo i whai mafonga o le whātonu ia po le IT fo i le sunga ia tu le epa whaftai li o sua ia me se fo i se ana fo i po sa fo i se upu sasi la mātou po kalame me se fo i Fetalaiga tamam tua ia Fonoia ia alofangia le tua i poto lava le Tautai ia iai taimi e sasi ai ma se ia la fo ia me nu le aina te ta pena se ai ia wa Samoa mo nei mātai au me la lea ma te whāpenei atuai le nei tu la ma mātou awatu ai manu te le ina Samoa i lau whaasausaunga ia wa foi toenga o toe whai unga le nei vai aso tai au foi te ia o tai au o la le aisa mātou po kalame tai au ona o lo iai ia nisi foi fuafanga e pei ona iai ia e masalo po le whai unga foi ia ona tau ai mai foi la ia le ia o toe whauau pe le tau tua al si Fofoga o tai au fo radio Samoa mai Long Beach California nei ia le nei tu la fa penei atuai lan au onanga tau te ia e Galuega i Tiute ma Faiva to faia soifua Samoa ia le pese la lea mai le Lion Band fa pe mai pese fa mawai si mai ala fa Oh, my lazy love.
ta